Shukor nakaslem jong unongsan hima. Saumut ki kertong ki Indian National Congress ki banya airing haga election MDC Shaka Khasi Autonomous District Council kaban salong haga arpuitrik rumpang 8,000 apusan ki balawan mantap kerteng yeladi ha ISBT Mauyong. Kini ki kertong ki kentobi uba Manuel Badwar nalaim kra Malki constituency, uba Gerald Shulai na Jayau constituency, uba Wansing Jerwa na Maulai constituency, bat uba Ban Piralang Basayamoit na Melim constituency. Habakran cekilat pathai kubor uba Manuel Badwar nalor kimat kaba ka parti kadan ladakin poisya katong ulaong ba kijing shongshit hag election kadai ba ka NPP ka the pisa bat kajing penbiet da ka pisa ya kibrio shisian sansnem kamde ka bakai kamtam hag election ka baladep nalor kata ulaong ru ba wat lagi scheme ais nyang kibade ban sam shag nongkendong ru kiwan ra ha sor shilong tangkum kijing penbiet ya kipad ba. I, Shri L. Pantralang Bosaimon, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 14 Melim District Council constituency, do swear in the name of the God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Singh Jerwa, having been nominated as candidate to fill a seat in the 20 Maulai District Council constituency, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and the integrity of India. Oi, up. Join, penuh confident ban tum nalong himo la confident ko don baj ini yang be ta nong rim jong la jong bat kidon hi jing kermen thai nga ta ki pri la sang masu tho ka jing shok shet ru kala kham duna te suki imat nga ki pri la dang khlan ki jing mo per khat kala kham khlan te kadang ki jing kermen bat ni kwa hi te mo ban om man le tre kam kham nia ya ta hadis ko sil ku ngi la jo ki ki be ki pathai ko bor tetang kal ta hi ban confident gi da Iba ka parti ka bukan khusus kung himat nalor kan kata kung kandidat ada hijau ka iba iban kam men ang tay poros konsul nalor jong kitu ki manifesto bangila bu ban shukhen no ikata teng in hapet kambnya ikitu hi ken de ba om kamde ka manifesto actually mo kitu ba ngi ai ngi na parti ki tang kimat ki bangi kwa man butir te ban shupet no tu ni hapet kambnya kidan kum bisu ong mo ya ka kipar mau persiap katu di kawai bingi hapet namar ba kakta ya ka imlang salang kakta ya ka bersuong no kakta ya ka help joki pat ba hi asaj ala dep kan kawai ke interview du sipang tu hantapat ladangi pet pat kambnya sesuai kanika jing sim permission ni kinong kendong macna yeng mo matrangi hab epet bahai hi fi tu ngam ngatai ibon hi jing kenat kan kat capingnya chno kendong ni kipli panomor penlong ya ka kum kemudah te mi hab hi kala khapnya ju kumbai hoi ngamong bang kim de ban register ki de ban register tambale se kanu ku kum sim khajna na ki kan khap pher sinja tar di we hi thare bang khap pai khambnya kham koloi kan la nang ta ti dang bon ki pa iba ka sen kongres ka itu hamdan kam ban udi ni kanik amendment lani snow ba ka artikel 71 kadan kam bakwa dawe ke parti kamde nak tang nak sen kongres nak thai nga wat upat baru la do pek kambnya artikel 71 ka ki ka bamla hi ban wala dan ya keren hi pang artikel 71 nama kami hab syu hi ngila e persutu hi baka artikel 71 kat no pentulat ya ka jaj bandu khasi jungi ngi nak kongres haba ngila ong shua bangin yo ek state ru ngila dep ai lupa ketika kongres hi ba ai ni ka district council nei tingi kwa hi ban bu ya ka ken nama ka jington kam kadang ngaju ong barabor bakam dei ka 6 schedule ka batulot ka ani gibon kadai ka kompentre kam ni ka 6 schedule bangi trot kan abangin patla ban pentre kam bah kam benya ya ka tingi sha yu rot ka chaba phai
ทางนี้สักมัดปัดอีดันดันแต่จริงกันมันปกติสุดโถมได้ตั้งกันเลี้ยงจงอ่ะปัดบอกค่อยที่กินนี่คือกันดิสมาเฮียดันหลังหม้อนักกองเรซิ่งอะไรอยู่บุคำบัญญัติกตาบางยินเนี่ยเป็นคลันชุยากสิกเชดิลปัดเลสิกินวันกิขณะปัดกี่วันกี่ปริวคำทำไมปัดเตะคำเชื่อแถมกันวันให้kita kerja fair. Mungkin dia orang nak kita bak lah suatu lah mat ketika election begitu. Jadi songset bang imat dah election betul kalau begini ni kan mat pihak suatu hi ke NPP kan no kali tak pisah. Kajing penbiet you beri ke pisah sisin sampai kam dai ke pakai satu election ke balet mah. Ala ju ong hi wat ke skim ais niang mah ke skim fokus ke skim ais niang senok kendong lu warna asor teh. Kabam nak long mengilingi sa municipal area tu le sam ajar mak triwieng pen kelap producer group ngam tip ya no. Te hadu mentang apa di itu senyang weru hamal ki lam kra mah. Te ke silong nak tang kita kajing songset dong ki bapen biet you beri balet si bakin kwan mah. Bakin yo bakin tap ki beri tu ko vote badalah hadian pat pihak suatu hi. Kalau alut ke pisah ke sarkar mentah kadang-kadang ke jing kitom buat orang siu keliang beng kita ka tangnya ke interest payment lu kadang ban penmi ke tementah ke jing penkiu belwailat pimut kadang nak ke kalau sulong nak bagi ar ketika mon mentah buat kila sim yang nak buat ketika diang dan saya ketu jing songsit ni dia menkam penduna ide dayang yang baik tambah kadang-kadang hi mentah ngam pendan mo jing penbi jing li samtin kadang-kadang depi buat mentah so MDC election tak ke ingin di pendu. Nanti pihak banyak pun yang meliru. Dekat dalam minister jangan. Takkan ngarung am sutu. Mo ya kun tinggi ya kun bi para MDC. Tambah ho nak yang kesem tu mo bagi dan lang teh. Kata tekin hab ya rap hi we. Kan jing te kan kambu fi ba ka so hi ba mo. Lada ki ba sutu. Ka mele ka de kun ro ke CDC de kun ro te ki da sutu la ka jing sutu hi. Orang pai ke election MP pun. Hai. Begini ke MVP ke lah, sweep ke susi pun. Hai. Hai. Meja cong. Hai. TV pun lo, apa? Kali kan translate similar pattern ha agency. Kata ngam la ban om bro ke state mo ba de at least pinda ong yang baka sweep ke VPP halam kra malki te klam sweep ra. Kau buat. Hai, klam sweep ra. Sakawai pat ke MP election but ke MDC election kalau apher bak ba kalau apher ba hi hawan ni la yo UMP wala le chiti sa pedeng lu mdei ubri wa ki ba biang ba hi kata bani trekam te kedi ki jina ke jing start yung pat ba hi ya ke MDC election pate kin khapet company kan naman ke MDC election pate ka ditang naman ta ka jela jong la jong te kila pet kambnya hi thalai ke don ke jing sutu banam makan sweep hi ke VPP menta am thalai hi fi makan sweep ya namar ba ki mat ki phang be ki kren teng kam da ya ha mo ki don ki ba le sing khap ya mer jing mut khambun sen in khap ya tainia khambun kata ke jing pen song shit banam ban ra ta ka article 371 hang ni ru yang hi simet tengah pat sui hap kan ya let's say ya ki pai ba ru ni le hi ban pesutu hamle ki pai khasi ba pen om ba pai khasi ki bet yum ki pai da khar ngam nge pai khasi jungi ki kham sutu la shu compare kan kalau tak tai job ya tre kita kom bungin job proses pengidan kom ke kongres election jong baru ni binaya le experience adon kom ke parti adon mecha ba kom no banyak lum ki pai ba ki kham tam party workers jong ban mobilize to conference idon ni haban training conference ka kam na jong ingat sekali push hotong. Kima kita kimat kita kongsan ya kita pi jadi bapi job pin ra nama da pemilihan konstitusi. Aku mengi utama Uttarakhand 27 Januari ila pelong anya ka uniform civil code. Te hangi po jongi ro. Ha Uttarakhand ki omagin plat tribal areas, tribal people na ka UCC. Ni kadang yo alat haban tau ki an ki baskem ki ba shai ki an ki ban dan benyat. Kanang pa biru jongi dan hakanu ka bentan. In la banyang scam ngi kesan ki an ki jongi kat barang don kapor. Faces pindah ki nak thamai bami saka limpung politics. Kadika good science ya ka Jabal Rio, good science ka society. Ni habanya ra iwi kana ben la bentre ki kam ki ban minto Jabal Rio om simet. Kumu sam Ahmad do ki an ki bangin dating ko ki court, high court, supreme court. Ki ba ki snong jongi ki jam ki khnam, ki ba ki court ki jam ki khnam. Ni habanya mobilize ki snong ki thau, ki court ki jaj. Bangin la banya collaborate coordinate banyak dan discussion ke belum ke forum ke batikna bagi habanya bu kenang banya la banya trilang ke ika hai bagi duna hang tanginya pendap lang hawa ya trilang
tadi ka benta shwa jong ki an tis ki we funding jong ka dis council di ka we ki leakages la dadon ni hap penduk ka revenue sharing jong ka state government bat ka dis council hap long clear bat ka state government ka ban respect ka ba kita ki revenue sharing ka bangila abu pa percentages bahkan num penduk ya dis council ni ki poor or dis council ka dat kam ki funds Kasur juga kam dai ba kat basawa kam dai ka ba tikna chong khiu ba kham thali kham sawa te ni tip panong rem jong ni tip khse ngi nya ka vision jong congress ka don ka vision jong i khna samna jong ka party congress ni don tengi num sawa ngi net ki kam lagi 5 pada kali. ni election arko lai jong ka meli ni kham long prepared ya ka e ba ka pi ka la pen le te menta bang la i ka e ba la pen le ni la kham pen nep ki kita ki weapons ki jong i la ban pen smart shoot ki nong tre jong party congress bang nya kun po ki isu si kum ka congress step hikat ki an national congress ki mentoi pe ba si jongi te ka party bala perform party bala experience te ka party de ka we candidate di we te ngingit skam ba kini ka election ba menta nginyo ka jingjob bang nginyo jingjob bodan borom hi ni kong ni siap ngai ngu be tak kan ula penyo yang bang i ni kesni ka bakat pa mengayo ban file kita ki nomination paper jonga namun tak banyak kun yang kini election MDC nang ni nak arpo mulai konstitusi. Kemudian orang ba wilayah nanti rekopos senam market ban ba ik imlang salang hang ni senang mulai. Bangladesh dekat sendak jong pat ba. Dan sia kata kejing sengu scam jing sosialnya ik pat ba no mulai. Ba kin ai ketika dia yang ngah market ngan ba ik jing kebaki ya siam hari jing im gejongki ke paman la kesini kini ke election gamde ketang ke jing yakun ke jonga kini ke election ke jing yakun jong pat nong suknong jong snong mulai hibrok kowe ndang kam ban ra ke jing kelah ni posnong mulai kinong mulai kil ap khmilenti labun bun snam ya ke jing kelah re haduk ni singi ba mentang yu kam sim yo ek ke jing kelah ban ra ban pet mentak bahang kamiat ik snong ki kha kiem lang sa lang pada ke jing sngat jong ki kun samla ki jongi kini ki baro ki tek ki jing mut ki perkhat ki jonga jing ya lenti ki jonga ban syakri ki pat ba kum utaw nom ket kam snong mangade ka we ki si ban mi sakmat banyak kun kim kini ki election nang bangan kamla ban yo ki bua ki bakam klan bangan la banyak da ke pang ki hop ki jongi banginum syak ni no kita ki hop ki jongi haki we pat ki bakam krau ka bua ban yangi hang ni gejala ke jongi kita ki bana buat jong gejala ke jongi bakwa ban thombo ya ke negari yang ni gejala ke jongi ngin omla aila dalele ru kum utaw orang ba budan syak ta kam mensiam ban ag jing syakri ke babahan ke babahatam ke pat ba ban ag jing syakri ke bahong nama ta ki pat ba bangan kit ya jing jong ki kun samla ru jong ni ka sinong maula wa jong gari ba kacet menrihi borok kowe kedai nang kabenta kabah kamiat ik imlang salang na menta ki pan nong snong jong snong mulai borok kowe ki bang dan hapo ka do nut ke jonga ngalik si pat bang pen sngo yaki na do ka do nut ki kata jing ang nut ke jonga kumo boleh la pha yang sing ni pertai bangan pendep ya commission ke mangade ban pendam God has a purpose for everyone buka yang ini sini with a purpose bagi dan ke mission bagi fulfill ya kata begini ki jingya lenti jonga ngai scam boleh hi sakta ya kaman sim jing we pat nang susnong jong kamu lai ban peso tu ki bagi dan kam ki buriu ki badan sia kata ke jing angnut ke jing terang namun ta ban kit ban ba ki jing ki jong ki pat ba ban ai ka hop ke jong ki ban ai ki ba ki pat ba jong susnong mulai ki nyo ya kata bentah kapakade ki jongki kumba pi hari ni kisingi ma kejeng nak thambua jong kita ki beri ke badan hakabua bagi kuat man keni no iki hop ki jongi nganum ailat dalele ru mangala kerpat hi ki nong mulai berkat bakin ai ketika yang kendan lekat bat nga kini ke jing kun jongi nong mulai om de tang jing kun jong marwe simen nam ta banyak da kerpang ya kata ke kendo ke siap ke jongi baik keriti ke dostor ke jongi kumbangi ka sik schedule kalau ai bor ngi kalau pen kup bor ngi minta bengin yo kita ki
jingsen syar ki bangin long dalade yalade genang pen klan syuk ikini ki an ki badan hapok kesik dia nang ni sekhman lara ki pat ba ki a jing sania ki jing iet hanga kini ki baru ngangit scam bagi pat ba ki i kedur ke jonga ya sngau ya kedok nut ke jonga de nak ni kadang sngau scam kata bagi pat ba hari ni kenti ke pemerintah ikan pai kemat sanga bat bakin ai ke jing job yang hari ni kenti ke pemerintah kum uta ukuan jonga beri new tram baru hingi iet kerja menria mga mapi baru iet kerja menria munu ba mam iet kerja menria ingin peni lagi kam ya kata kecing long bang iet kerja menria kan om tang lagi ketian kan lagi kam ingin peni alat yang ni keti monta basapet ki kam bangan le na menta kari ba kerja menria